horror igrica Butcher's Madness. Starija horror igrica, otprilike neki možda 3 godine, ali nema veze. Što, nema veze koliko je to staro. Ja ću to igrat, logično. I preći. Da. I ajde na normal. I ovo ovdje... Pročitam, a? Ajde. Amelia Clark. Ja. Amelia Clark sjedala u kući, čula neki zvuk, okrenula se i za nje ovaj šajnc. Uglavnom vidiš kako izgleda ovaj čovjek, ovo ti je da čovjek ne može povjerovat, znači. Amelija ti ovako odašla. A na kući sjedi. I ova nju otme. Oh! What the f*** je ovo? U šta ulazim ovo? Šta je ovo? Oh my god, ulazim u nekom u kuću. Ulazim u nekom u kuću. Od koga je to kuća? Od to kuća od lude babuške? Od koga je? To od onog ubice 100%. Ajde više je bolan. Ušli smo. Ušli smo. Ok, sad se ovo nešto učitala cijeli dan, ovo nešto. What you? To je ovo. Ok, sad možemo igrati. Ok, možemo se zativiti. God, okićena kuća. Sve je lijepo. Kako izgleda taj čovjek, baš me zanima. Ovo je nešto makazet. Gdje je taj čovjek? Evo ga je ključ, ne znam zašto je ključ. Gdje je čovjek? Sada me ne znati i sad oči. Ne znam zašto je svako gdje. A za ovo. Pa su ti kamere. What je ovo? Ok, stani. Drug. Imaš pic u kući. Ok, drug. Stani, drug. Nije pametan. Evo me prepade. Drug. Pa možemo biti prijatelji. Evo ja ti kupim ćevape. Kupim ti burgere, McDonald's. Znam da to voliš. Priznaj da to voliš. Čuj. Buu. Kad je budalo? Valjda će doći. Ajde dođi ba. Dođi, nemoj da ti ja... Da ja mogu sam da nije opet. Nema ništa. Treba mi gorno spati. O, ne vidio me. Vidio me. Šta je ovo? Uparca. Dođi. Evo ga. Nisam prepoznam te. Kuža. 14 sekundi. Onda ovo je ključ, ne zašto je ključ. Oh my god. Dobro, imam
vremena 40 sekundi, tako ono. U kod. Kod mi. Evo. Kod ostavim ovdje. Gledam malo sam pogledao samo tutorial da vidim kako. Čuo sam da je ovaj ključ obično za auto. Gdje je auto? To je sad problem. No njega! Ko se prije stvorio? Gdje sam bijeli ključ? Ovdje tamo. Jesi bedak, pa ja sam vam. To. Kada brzinski, znači, dok on nije tu. Malo. I nema ništa. Dio. Mogu čekit. Čekit. Znaš šta? Idem gubiti. Idem ga ubiti. Ajde. 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 What je ovo sad? Sad ovo bilo, ba? Ajde, dođi. Dođi. Gdje je Rodo? Rođo. Dođi. Evo, Rođe. To. 40 sekundi. Ovo je previše. Ovo je previše. Samo sve uraditi. Bijeli ključ. Imamo 2 bijela ključa. Ali ja mislim za ono sam drugo. Za ovo. To. Još ostaje samo ovo nešto. Još ostaje samo... Ne može ovo to. Ostaje još samo ono dole. Svoj je dobro prethodno, ima ovdje što. Nema. Ne. Sve ovo. Opet. Oh my god! Mama. Aj, čao, gasio.